Kuya ko. Palma derecho, 2 points. Kailangan si Palma. Pasok sa 7. Bigyan ako dito. Nice shot. Number 7. Ang inom ko. Colgate lang pala mo na. Nice pick. Nice pass. Hindi ba na yun? Sa 7. Easy. Boy. Shot at A. Yun. Pass ko balot. 2 points. Babalik lang. Bakit po? Bakit po best? Waray. Patay. Agag. Ayan. Parang pinatilo. Ganda ka ako. Kulang ako. Layo. Birthday. Sagasa. Malinaw. Sa Malinaw. 2 points. Gog na. Pasok yan. Paga. Number 7. Nice pass. Number 8. 2 points. Babaw yan. Number 0. Pass to Salonga. 2 points by Salonga. Number 0. Shot at K. Pass to Salonga. Salonga. Easy 2 points. 4-0. Number 7. 2 points. Pass number 8. 2 points. Number 8. Palma. Pass number 8. 7-7. Kusuga. 3. Pass number 4. Salonga. 2 points. Chelsea. Number 01. Number 08. Inaunta ko yung number 16. Oy, nagawa number 01. Shot at 10. Number 1 sa gitna. 2 points. Shot at 10. Alaman. Mo ng rebounds. Malinaw. Ulap. Gagong galing yan. Diamond mo na. No. Kala mo kuya niya. Nagkatangki taas yun, di ba? Dito nila yung gano'n. Shot at 5. Oras! Number 8. 2 points. Is correct. 23-45. Nalibang ako, pangati si Malinaw. 2 points, number 20. Palma. Video mo, gawin mo. Number 8, Lance Pass. Nakapalinig mo. Crossover, ganda naman. Sabay gato. Gago nila mo. Ay, ito na. Gawang ko ni Lawrence yun. Gawin talaga yung Pass number 77 sa press. Ang bilis pa ako kampo niya. Shot na 15. Press niya ito. Malinaw. Galing kaya gago. Hindi ka lang baldog dyan, mapalihan ka pa ng puto dyan. Hindi ka ba ang pa niya. Baka mapatay ka pa. May bawal ba si Kang? Si Lawrence. Malan ng number 12. Tunggang panutong tutan. Ganda naman. Kingers. 77, nice pass. Lakit. Dito championship. No? Magaling. Shot at 5. Number 23. Palma. Pass to Ray. Number 8. Agad. Nice din na number 8. Pass to Palma. Palma. The Braves by Palma.
Namotor nga ako dun eh. Bagong tigas. Alam ko. Bagong tigas. Kai. No. Oh, yung pimagaw. Yeah. Ito na. Red points. Next weekend. Gago linaw. Gago nila. Oh. Kain talaga, ano, maganda ulutang bigyan nila na. Ice pass. Nakampin na nagabal dun, championship.